พลังทมีจันทนา Gospel จะเถียงลิมเสียนักโยฮันอตุมปีกุลอฟเตกุลหวนลีอินกุลหวนกวาเตียงดุงลุนตูไลนี่ละกะขัดอสิมีฟะพีร์อันตีมีโทมัสจูจีซูอลังลายอันเฮนาอุมเลาจุรวงาดุงลุนตูดังโปลินบอยปากันมูเซาโคเตียอันซิมโทมัสอินอันเฮนาอากุดทีรินอันเข็นนักมาสีกับมูอีกะกุดินจุยมาสีเลอันนักขากะทำงะลานาจุนกะซุมเลาดิ้งเตียอตีZar khan hua dung thlun tu pol chu in khan sunga an umi Thomas khal aumve sangka an khar the nan Jisu chu aralangi an laka adingi nan hi na da inak kau se tia ati chule Thomas ne na chun hina anakut zung rakre ni ko la kakut hi zau ni ko nakut rak to ola kan hak hi thamo zum lawin non la zum thlango tia ati Thomas in kaboi pale kapathian tia ati Jisu in imhu ruanga anazum asimo keima imhu launan azum tu chu mitlaswan si tia ati Christu boy pai chang tha si Ka boy pa pek minun naga si ta kay
amata te thasi ke kanun san atu kanun chu ke slow in ka boy pa pek minun na ka si cha ke madu ning bang ang khau ka si lo kanun angai tu ka boy pa du ning la sun parna cha lo a mang ding ka si chang san toy bale a amata te chasi hi ke kanun san amata te chasi hi ke kanun san nun phung thon ape paromi kyang kap palwan nak minung pol ranga leilung pi pek mi ro thil pol thom pe parmi thiam nak thom pe parmi nun phung thom pe parmi pol kha kan nei ko nan tua chun chu pol chu shin raunak an twar nun phung ro thil pol chu hun pakhati hun nei tu pol an nei khom mi thil si chui sham para minung umna khopi pol khan sak khopi hlun in hlun pol kha an bali kyang kap thian fainak a ti mi khopi thar pol kha an sakaunan vekha veini umnak mun tha an si hailo mun pakhati thon thu thiam nak kut thiam pol nun phung pol za te kha an komi mun ram nei tui ro thil hlun pol kha kil that bet atul kyang kap kil himna ka minung poli nun phung ro thil pol kil himna khalatel mun pakhati kyang kap boinak thulha jinzoi tika chui muni nun phung kha kil tha in chathiam poli tong kampol ain hunram nei tu minung poli tong thon rel khomi ronok nak to atul nun phung titika aliam chai singa mi ro thil asilhaya nun phung chu anungi thatho nak thon minung pol kha in lem re ro tui san thon ape paromi thil khalasi minung le kyang kap komok naka nun phung kha rial anga lo
thiang lim poli thon thu rel nak cha na siding July ni thum ni chu dunghlun tu mi thiang lim Thomas I boy ni si atu toy join kron simding in pungsan asoi tu pol kil khoi tu mi thiang lim Thomas chu Galile khopi mi fara asung ko I song mi si boy sui para du don nang het khau zetin anai amai rangi te khan dinga athin lungin du nak rak nei asinan boy su athi nu chun dunghlun tu pol henin adang ten aumi boy su athau sa zau ti mi thu thang arak zum lau churonga rin hel tu Thomas ti mi min arak nga boy su lang nak an hu nu zar khat araya avei mi nak lang nak an husali Thomas hena hina nakut zung rak ren hi kola kakut hi zau ni ko zum lawin non hla tia rak sim Thomas khalin ka boy pa le ka pathian tia rak ti chule boy su in nang chu I mu ronga izum keima I mu launan azum tu chu mi thlaswa asi tia ati chui thu chu John atum pi kul afate kul hlan lin kul hlan kwa sunga kan thei thiang thara orong tum nuwa Thomas chu an kai India siang prang kyonda for nena saldin hunin ara thleng tia hlan thon thu in kan thai thei in ruang zin nak ya thiam thu a thai ruang a siang prang in Thomas chu arau pi zet mi siang prang hau ruang arak sakter siang prang umlo sunga Thomas in anga mi peisa hma chu mi fara pol arak pethe siang prang a thleng sali asak ter mi siang prang hau ruang thu asu tika Thomas in siang prang boi pa chui siang prang hau ruang chu atua an hulauding hi lai ram na su asan hu longa na huding tia arakti chutika siang prang boi pa chu achin heng tuki ama chu nung chingin avun hok dinga thupe asinan siang prang in hatun asong tu in Thomas in wanchung rama siang prang I ranga siang prang hau ruang an tim tu ami lang na kamu ati ruanga anun nak zo asal siang prang in Thomas athai mitam pi thon baptism aranglak ne dalama Thomas chu India lama fe sali pathian tu thang tha rak phuang chuin huwa masdei siang prang boi nu chu anun arak thlang ter thai ruanga siang prang boi pa thon anrak remulo ne tabi ka tlangjim hun khata an roi chui huna tha arak tuar mi thiang lim Thomas chu India rama pathian thu aphuan pha in anun nak arak liam nakin mi pi tam pi zum naki arak roi sok thai tu mi thiang lim asivekin kan ni khal kan mai din hun chawa thu thang tha phuang tu sive tu mu si ama bangin hundang ramdang fein pathian tu thang tha sim theilo man sela kan in sang le kyang kapa Jesu Christ kan nunin phuang tlang tu mu si mi thiang lim Thomas chu Jesu Christ tho salnak zumlawin ara kaunan ne nuwa chun amai ranga anun nak tiang liamin arak thlun bangin kan ni khal zum nak der lawin het khau zati kan thainak dinga thla in jamsako tin zangfa bomnak dil tlang usi dunghlun tu mi thiang him Thomas I min ala tu nan zaten RVA Film Service isin Happy Feast Day ki achibai kan labu si Leitlun mi poli boy pi mi chu mu thei lei thil asi siman se an hu lo chan a thleng le din zum tu pol chu mu thei lo tharau lam boy pi manung ni ni khata chun kan mu chan a thleng le din kan ruasan ni ram man kwa kan thentika afam kim ding lungoi na afam kim ding amin ruangi kan liam mi kan musana ting mun chu run tu boy pan kan rang mun rem mi asi mi thenin leitlun sual phun ki ma nom chan nei theu man se a rei lo nom chan chemin an voi sal theu zum tu pol chu
boi pai ranga zon zai tuar fi man lung nom re non lau lung oi ni kan theng le ding kan ro san mi ram ban khwa kan then tika afam kim ding lung oi na afam kim ding amin ruang ikan liam mi kan musa nak ding mun chu run tu boy pan kan rang mun rem mi asi tu mi pol chu phim thiam nak an nei an rin san mi in boy nak le van san nakin arun thei lau zum tu pol chu kan rin san mi kan biak chung pa thianin in tha tham lovin kan fe na salam in shwai kan ro san ni ram ban khwa kan them tika afam kim ding lungoi na afam kim ding amin ruang ikan liam mi kan mu sal nak ding mun chu run tu boy pan kan sang hun rem mi asi boy kriya du dozen mi ulenaw pol boy pai pek mi nangam te nak chu thu thang tha ngai tu nan za te tlona umram se july ni thum mi kan share ding mi gospel kan ngai tlang ta ri pai johan tumpi kul afate kul hon li sin kul hon kwa tiang dung khun tu hlai ni laka pakhat asimi thomas chu yesu alang la ya an hne na aum lo sirwanga dung khun tu dang polin boy pa kan hu sau kho tia an sim thomas in an hne na akut thirin an khen nak masi ka mu I kakut in chui masi le anha kha ka tham nga hlana chun ka zum loading tia ati zarkhat nuwa dung khun tu po chu in khan sunga anumi thomas khal umve sangka an kha thenan yesu chu aralangi an laka adingin nan hne na daina kause tiati chule thomas hne na chun hina nakut zung rakre nek ola kakut hi zauneko nakut rakdo ola kanha khi thamo zumlawin non la zum thlango tiati thomas in ka boy pa le ka pathian tiati yesuin imu ruanga na zum asimo keima imulona in azum tu chu mithasuak ansi tia ati boipa thang tha si dudot mi ulenaw pol kan siar mi kan thang tha sunga thomas si thu kan muthei thomas chu dunghlun tu hlai ni laki tel mi pakhat asi july ni thum hi ama thomas si poini tla asi thomas min nei tu hom hoi poi asi ulenaw pol boipa yesu thinakin atho sal nuwa dungthun tu pol hne na yesu chu alang asinan thomas chu arakum lo yesu an mu thu thomas hne na an simtika thomas ni ziangati akut thirin an khen nak masi ka hui kakut in chui masi le anha kha ka tham nga hlana chun ka zum loading ati thomas si boipa yesu thon kumthum sungrauri tlang mi ansi boipa yesu mangbangza atwa mi hmo athei tu amutu ase chruanga johan atumpi hai khasong kanzo asile boipa yesu ni juda fesalusi atitika dungthun tu polin sayapa kanung reilote a mipi in lungtawin den anlo tumzo
atu na fe sal ding mo tia anti Thomas in dungthlun tu arwal people ne na saya pa thon thitlang dinga fe usi tia ati asinan atik chu ara thleng ngai boipa Yesu an kai Calvary tlang fe zonse har satuarin umre ro la ya Thomas kha lo adang dungthlun tu pol khal anum lo thinglam ta kianga Johan pakhat long ti kan hu boipa Yesu athi ngai tika dungthlun tu pol chu ti le thapang in anum a tho sal ding khal an zum lo asinan boipa Yesu chu amaya simchami vekin a tho sal si boipa Yesu ni Thomas ne na hina nakut jung rakre ni ko la kakut hi zau ni ko nakut rak do la kan ha khi thamo zum loin non la zum thango tia ati azum lo tu hi Thomas long asimo kan tia sile asilo adang dung thun tu shekhat khal zum loin an rak theu si mate tumpi kul huan riat afate thlai rugisin thlai sri sunga ama chu an hui an biak asinan riak chun an zum lo ti si luka tumpi kul huan li afate som thumle parugisin som li le pakwa sunga dungthun tu pol ne na Yesu alang nak thu kan hu dungthun tu polin mithla kan hu anti Yesu in mithla ka silo I thamula in theiding mithla chu ru le ti sa an nei lo chutin asim khala anzum thei tho lo ti si ne tan hu pi lo nga an chin long mit awang ter sali anzum sal kha si ulena pol boipa Yesu anung pathian kanzum theinak chu amai jang fa nak tho hi si Thomas ni kamule lo nga kazum ning ati tika Yesu ane na alang si Thomas thinung hi kanzo tika warom zet til hi filfai jadi thai adu thailem thai lowi zum atum lo thai tak le phutak le lo nga zum adu tu si John tumpi thlai li afate pakhadi sen panga sunga Yesu in adung thun tu pol ne na chinlung har le beidong inum hlau pathian zumula keima khal izumu kapaina in khan tampi omi nan thangi umnak remdinga ka feding chuti in silha sela hiti in kalau sim loading chule ka fei nanumna karem nga nuwa kara saldingi kan hena kalau shreding chuti chun ka umna ka nanum veding cafe na ding muni lamjin chu nan thei ko ti ati Thomas in boipa khuya na feding ti kan thei lo churwa ga jang tin sau na fe na lamjin chu kan thei ding ti asut Thomas hi a thei fiang lo mi thei adu mi chu asut hwa lo ulena pol kan zum kan ti mi pol hi kan thei fiang mo thei fiang lawin kan zum mo tha ten kan rot atul na hak pol thanga chun thei fiang lawi zum chu om ko mending kanupa nu sia tha theidang thiam pol thanga chun kan zum na khi kan thei fiang tul mi tampi awmase thei fiang ding in kan sut atul ve asingai ngai peimo achang thei ngai peimo ti ring hlel nak thon ring chu thil thalo jat ase kan thei fiang le lo nga kan zum na khal akhet khoding ase kan zum na angkhet le lo nga rundam na chu kan nga ding ase marko tumpi hlei rok afte hlei ngain hlei rok sunga chule an he na leilung khwajake ba feola mi ngwa ne na thang tha basimu zau khal se la azumi baptisma achawa chun rundam asiding asina na zum lo tu chu thona siding ti ase du dot mi urana pol kan zum the na ding pathian he na dilatul jiang ronga ti le zum na chu thuthu ase hebrew hlei khat pakhat sunga zum na nei ti mi chu kan ro san mi kan nga teng ding ti zum le kan midi kan hu the lo mi om ri ase ti zum khi ase hebrew tumpi hlei khat afate poruk sung khala zum nak lo chon zo manin pathian lung oi ter athai lo jianga ti le pathian apan tu in pathian a ti le ama hol tu ne na hol man laksong ape ti anzum atul ase ulena pol pathian kan zum thela dinga le ama Yesu Christ kan zum thena dinga Yesu Christ chu leilu na ara minung sina alak zonze etwar thina atwar chun athosal chu kan zum thela dinga si leilun atlan len la ya mina dam ter mithi mana thau ter jiang kim athil ti theina alang ter leiluna mangbangza to athiam tu tampi anum kauding mi chopol khwa muthei salter tu
fe thei lo fe ter sal thei tu ti dai pare fe thiam tu anum tla ase kauding asinan mi thi tho ter thei tu hi anum pai mo jiang kim ti thei kan biak mi kan zum mi Jesu Christ long hi se jiang kim kan ti tika tharaw lam lo silawin kan taksalami kan tul kan sammi pol tiang in pe thei tu chu ama ase kan zum theina ding ama kan holding ama kan hol sia chun hol man dak son chu in peding ase Thomas khal chu boipa Yesu tuna ring thalna anei kaunan ama Yesu hen thau thau apan vekin kan ni zum du le na pol khal harna kan tongi pathian he ni kan phunzai chan khala ama hen thau thau kan panatul se ama hen kan pan le longa thangam deina kan nga ding ase churuanga zum loin hla nangma hi na sung son ning ase to thang tha ngai tu nan zaten pathian ya tharin thaswa na lo piak chaw hai hamse